Karbi West Council CEM pen Jonel KYF lapen Durga Puja pan Hirjume Kapajir. Dipurong supialong ta Durga Puja katalondun Japan chisik cedang pon tanglo. Hamren along karen kang sipen inut apran kedam. Kardom nili Karbi berta thamang thare chisong tero nambir tang tan pen arjik tha. Karbi West Council a CM tuliram rong hang pen Jonel Karbi Youth Festival lapen Durga Puja arongaja parman Karbi no arada pan ahirjumi pajir. Zonal Karbi Youth Festival lapen Durga Puja isi arongaje. KYF lake Karbi ajutam kapangtang kapangcho lapen kabirti aphansi kachasong amu. Durga Puja lake Jasamet Bengalia khai pensi kapatir pi lapen kardom kardi pen arnam pen kachipa me arongaje. Zonal KYF lapen Durga Puja me sen pen katalon thekjia phan CEM tuliram rong hang pen Karbi anglong arada phan kardom lapen hirjume pajirpon. India adang pialong Durga Puja katalon dun Japan dode sang sepen kachisi kachadang pona sondak taxi Karbing long ang kang pialong ta ongdung adimalong Durga Puja katalon dun Japan chisik chedang pon renti lopusi cut news sai hempi apirang ke tumben birta nang pali. Dipuarong supialong ta pregjam adimalong Durga Puja katalon dun Japan kachisi kachadang pona birta nang le. Durga akumlin setame katalonji ahemalong anwansi pangni pontanglo. Durga Puja katalon ponci adim kacilenga tawar piara amat si kebi pon kok ajok. Kacileng arada tum kasik sak thek pon long. Anparta sorkar achukamara tum bainong kelong lilapen kontraktor atum setame. Tangka maha kelong leden ajok pininga ningkan Karbiang long along Durga Puja katalon pon apora hut. Kardom kardi dunjia tum setame armu ing arveng jia son sidopusi hithi kulat along kejor kalana tumpen birta pachini pon. পূজা নিচিনা লাগা নাই আৰু ইমান দাম কাপোৰ কিনিব ল'লে উপায় নাই দৰমহা পাতি নাই কি কৰিব পূজাটো হৈ আছে পূজা নিচিনাই লাগে ভালে লাগি আছে কিন্তু এইটোৱে আৰু পূজা দৰমহা হোৱা নাই পূজা নিচিনা আৰু কি যিমানটো আছে ইমানত চলি আছো আৰু Hamren ESEB along lineman achokomar Mohon Teron Chitinipai Inkora Trok Adap Karen Kang Sibajok Aprandam Chilopusi Hamren Pen Cut News along Birta nang pali. West Karbi anglong arong supi Hamren ESEB along lineman achokomar Mohon Teron Chitinipai Inkora Trok Adap Fishery alang teng along kedo merihing kasalam chia phan rihing archok athak arludamlo. Bonta merihing kasalam bom ahud men Karen kewang ajok teron asang ho merihing archok athak along amat apran dam chuilo mirihing kasalam bom ahut koson tong karen kewanglo ne laso alam birta katok ahut an ke patini thek thelang teron asang ho ahe masora phan ASAB along boreng our side pinangchi koson si mirihing kasalam bom ahut karen kelo dunma laso puthak tarlip nangchi puta Hamren amekaratum West Karbi anglong a deputy commissioner arideng pinpur alota pachirpon. Normalom so porapan dihina parman birta moington ponik sene. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for Govt employees. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to do lo.
Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahe alamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihi namo pipotot birtalong wang tulo. Chitini pai inkora po arni arnikan sampor pai hinia porpen bampothar patua klamalong Dengang Sport Association chipatir piponsi Dengang Sport League Championship 2017 aninkana parman ang dungkiti football kepatu kepado pana berta Dengang Kat News apirangki Robin Bepen berta nang pale. Ang dungkiti football kapatu along kacetong dun alohiatum laki Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso, Number 15 Wahamaya Constituency MEC Lun Singh Teron, VDC Chairman Long Singh Tokbi, Lapen Penangan Kachophabon Aluhiatum Chetongdun. Ang dungkiti football kapatubon along Karbi United Club FC Lapen Rongmili FC Angbong kapatu cepate ponlo, Lapen kapatu kachepate Angbong mate, half time ahud Hinchong KCS unit ahin pen Klimsomar kekan, Chong kedam, Lapen lengpum sok chon hai hui kekan baklang pon. Api kepatupon tuahut Rongmili FC pen sing rongpi goal isi thapon si kehai anonge chepalong ponlo. Anparta Rongmili FC pen Kelvin Ingti best player, Rahul Rongpi best defender, Lapen Dhoniram Rongpi aphan
best goalkeeper anong e pajerpon. An parta donghap FC pen Arun Singh terang aphan highest scorer lapen Dengao Town Club FC Atumaphan best discipline anong e pajerpon. MAC Lun Singh teron pen kapathua klam kasalam ponjiaphan lakh pho tangka non kewang jianingkan mati surhinira trainer cap dihinaningkana pharman along panong ponpo pualam the angdung kiti football kapathua long lamchak pipon. National Health Mission pen chitini pai inkora trok arni sa karche ahawara radapan ambulance humthom pajerpon. National Health Mission lapen Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust Atum Chiti Inkora Trok Arni Difu Joint Director Health Services Achataya Long Ambulance Karon Amay Padopon Ambulance Karon Amaya Long Medical EM Khonsing Rongpi EM Madhurjo Dekyal Phukon Joint Director Kareng Rong PP District Malaria Saikam Saiphu Singh Rongpi Pen Chenglok Okpran Saikam Achakamaratum Chatongdun আমাৰ যিকেইটা বাগান আছে এই বাগানত ষ্টেটৰ পৰা এটা স্বাস্থ্য সেৱা দিয়াৰ তেনেকুৱা এটা যোজনা উলিয়াই আজি আমি আমাৰ এই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা দুটা এম্বুলেন্স Pinia Birta Bangkele Pansi Kangton Poniglo, Lai Bom the Cat News Channel, Domit Help Me, Kurang 2.